lea manoa e whatalofa atu ai ma o whalofa atu la o tōku kalame i o ambassador malo le atua po le CKA Ministry, Christ Kingdom Ambassadors. Fifia whatalofa atu ma whawhelo i atu ia i le swafa manu malo Yesu Keriso. Te tonu sa tofu lawa le tangata malana sa whatino nei aso, me se foila matanga le neva yaso ia au whaftai le atua. Le mo nei ama noa le lei, nei foi lau lau le lei. Se o tātou fi whaasoa ia i lana upu. Le upu e ola, le upu lo iele sa o tonga, le upu lo iele file mu. Ia me si ai le misiona sa tau ave me tātou li whaolo Yesu Keriso, o le maa lo leo lo ntama. Le ala leo mu mātua whia ai, tono lo maota ma lo lau, nei vaenga le whiawhi e tātou po kalame i vai yaso taitasi, yaso tofi taitasi. Ia o whaingo aina, ia o tiute, ia o whawhini, ma po atali i fo i o whanau le tua. E fifi whaia e fo i le loto ni vaenga le whiawhi. E whatalo whatu i pa ia malma malo sa mua penao na silo mai mua mai ni vaenga le whiawhi. E meisi au na stofi o le tua. Tupulanga talavoa ta mama tina matatua. Fia lava se vai panoa o penao na mau mai le manoa. Ia o tato mafuta i fo i ni vaenga le whiawhi. E whatalo whatu la o topo kalame. I le swafa manu malo Yesu Keriso. Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Wherever you're watching from, near and far, we say talofa and shalom. Shalom to you all. I believe that the word of God is the only word that set us free, give us freedom, and direct us in His pathway. Amen. Yeah. On e tulani itere na wase tala. Sao se taimi. Fatalofa wase da noe. E watu foi se fatalofo le usonei po le matau penu. Ia e ala peon tātou mua na awelevi inga mawhawhatai le atua i ala lera se tātou tatalu. Amen. Tātou wifo ma tatalu. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le ngangpa ia. Mātou whawhataia ma whialo whio nei tūla le whiawhi. Po kalame fo he lau whanau a meisio la wanoa wai au ina mai. Ma tuina mai mātou te whewhaasoa a ilo wanga le tama. I olvi inga lawai fo ilu manau whia wana le seo no ai tamai. E le mawhai ol mātou toi mafuta ma le usonoia e meise fo ile sunga ia Pastor Mike. O le alo tu le fo i le iwanga le whiawhi lo mātou tamai. Mātou talo le le ie whaatangasi atu loa nganga pa ia. Wheso soani mai le tamawhainga lau whanau a meise le ao uina a meise o le whaasoa i o lau upu lo mātou atua. Awalava ne tangata ia fo i lalvi inga i ruma lau fio le i tama mātou te manau mia lau whaasinuala ai meisi lo mātou atua sa moa pena o na mafuta mai nei tula le whiawhi iai o whaamanuanga i te ila tolo mātou tama le ie anga lei mai mo soasoani mai o ngangpa ia whaasoa i fo i lau uso nei mai mātou uma ina ia ulu matafo lau lo upu nei polo mātou tama whai lea mata iala yo mātou savalinga o se whaamaru si au whaalenganga. Ia peona iei nei vai tau se whaanta ma, ia a mata lau fio o ngatu tonu oia ngangpa ia. Whai umea uma ia te oe leli ie, fo i berivi inga lau lava sua wha Yesu. O le mātou te talo lo mātou te ma, o a lava whainga lea li e lau langi. Tau whai e motu sia le au au nanga nei lo mātou te mai. Ia le swafa Yesu e whaalea o ngā inai lo mātou tua, o le mātou wala awa tu le te ma. Ari Yesu Keriso mātou li mal mātou whaona. Amen e mame. Amen. Hallelujah. Ia, o te toi whatalo whatu sa moa. Nei vanga le whiawhi. Se matango fio nei po, o nei whia whiawhi. Ia, sa moa lo mai mo mai. Ia, au na fio le tua pena o na nofu te talo. Ia, wa le ila wasi tapu a inga. Ia, ele ia e manuia se a fo se wha moe moe pia o na tātou iei whinia whiawhi. Ia, ele ingalo se whatalo wha. Ia iso se ministry o pena ona fola ai le whiau ala malo le atua. Ia e pei ona iai nei vei tau se whanua tele mea whainga tam whawhitauri. Ia o tātou lea pitola au. Ia o le whasusuwini lea o le malamrama. Ia mei la tu la le whiawhi. Ia o la tu atu le sunga ia ofisa. Ia wat foi sa whatalofa an mai. Ia suotu lea le whionga ia whawaunga. Ia wat foi sa whatalofa on tātou amatamea lea. E tātou pokala me peone e ni tula le whiawhi, ma whaalava, pisa? Ia, whawhatai mo le amanoa māta mo fie, ia, o te moe whatalofa i le auso nei, ia, tulo tau whinga tau langi, olo o tau ngā ruei i le ngā ruenga le tua,
malo so ifu manuia ali ia avele ne tula o te fatalofa maulofa tuai ia isi o tunu pele o Samoa ia ona Sofia le tua mo te fale tua o lo fa no fa fale le malu so stafo le nila lo lang ia wa le tau swinga o le puwa ia lola ia pole tala i fo yo le fina ngalo le tua ta wala le i upu o tu sia o le tu spaya ia fatalofa fo i te mama tina ma tu o se tatu o tunu i tupu mai ia si o lava i fana witi ma lole so i fo manuia ma lole fo la manuia ni fo yaso fatalofa tu le so fo malolo tatu li faolo tatu li o Yesu Kristo o ia lava o le li o le tu o yo le li o le filemu ma o ia fo yo le li o manuia e swafa le o Yesu o tatu sapi ai ia i taimi umo lo tatu wola ia le li ame le mai sa patina le ia ia tu le nei fia amen ia ma lole so fo manuia ma lole fo la manuia ni ia fia ia la fo tu yo ile ia o fiona fa ba ia pa tai la no tai le tu le ia no ma u mene pai ona mau le ia fia ia wa ko ia ile pa so ai no ngalo tu fa na u mene wa si so ta to manuia pa le nganga ia mai bo mai o ai no fo ia mi se fo yo ai no le tu ai so stafa ia pa talo ba tu le so pa man malo le so Kristo mene na tu le so fa le ia le o tanto ma fu tai no pe o ngalo le ia tanto te tu fa ia ile po le tua o le tele o le manto pa talo pa le o sa no atu ia sunga ia wa nei ia manatu wa le lava se mai pa mo o le o toi se pa talo pa ia wa so manto tu atu so manto lima ia tu mai lo to au lo to pina ngalo talo mai ia wa se motu nga apa fa le nganga ia ole atamu pai ta to te fa so ali ne fia ia wa la ba fina ngalo le tua ma le malo le tua ia ne fia ia pa talo pa tu le so fa man malo ia wa inga e mai se o ai ma uma la bota tu bota o fa no le riso le ola fa le nganga ia manuia le ne fia manuia foi la fa fonga ma la tapo e mai ia mai se fo la talo mai ia manuia foi ia o nei ia o mato se tolu atu ia masa ulang po ia ile pipi le mau ia le la fa mo la por kala me ia wa ne ia o ia le mato sa le ia pa mo mai le tua pa mo foi le tua le sunga le pa fe ngai ngalo fe ngai ma le sini ia ngol por kala me ia manuia le tua o Yesu amen ia ele li ia nasa bo na ua pa tu li mat foi le au sonei por mato peno ia la lava ona tatu fai me faso ia o roto silfia ia swafa foi ia male au nanga foi pene ia le fiafi ia le sungale ia pasta mai ia o roto mal foi e kai me vele ke no ma ko ke va ai mai ia ngalwenga to ia lo ngalwenga ile sungal fenga ia pasta mai ia lau se ia tu le lisi tu lau le fa filo ia tatu ai ngapina ma futa mai le ma futa mai le sungal faton le sungal fa fenga ia alfoti mapulisua titi alfoti mapulisua ia mal fretua ia Evelyn Marikalesia Supernatural Community Church na isini ia mese foi au na foi po nisi foi au pasa pina no fa so foi lai tu vai le sungale ia ola fa pa iaina na wai pa ia le tua fa taile mafuta mai fretua ia Selita Stevie taile va fretua mafuta mai ia se ainga foi le mafuta mai o le Global Kingdom TV Samoa ai se kai venga le wangalo ia o mai makamaka se famalo si vele i kai au kai kasi maso uma lava o le le vangole le la unanga le Global Kingdom TV so se ngal wenga lava pena o na o hina tuai ia vea foi mafamalo si au i titato a meso tato savalinga amen ia o le sungale o le tofine le missionary ia li afele mayaba sungale le sungara o ya moya ia Scanlon para to ya Janet mapuile sua mas le uso foi ya Sunia inai foi Melbourne mata tu la le Christ Kingdom Melbourne le sunga tai foi por fatamales le sua la unu matambua le uso ya va por le sungale ya nanai fatai uso le mafuta mai sunga fa fenga ya pasta sia futi le mafuta mai le uso foi ya ofisa ia ma nisi lawa tatu a inga pena ona mafuta mai wole mfai ona tola lawina to e lawa tai tonunga
ia o le agaga po ia lava o le atua e fai ona fa'ao'o atu ma fa'amalamalama ia matatou auai fa'atasi nei foi fa'amoemoe amen o te fia ta'ua le mo fia amata so talanoa i lea fiafi i le malo o le atua pe ona ia tatou pese nei laga i leila o sisi malo pena o tausinio o le to'atele o le tagata le vaitaimi nei o le malo o le atua wa e foi le si malo fa'alalave le va'aia le vaikaimi gei o le malo o le pogisa e itala le malo o le pogisa pe ava'ai mai o le fanau o le atua ua kapisa le malo o le atua laga e foi onga mai lei i lona manatu mai tau fa'asesē ia auagia ia o le fanau o le atua i le malamalama po le fa'asoaina lea o le fe'au o le malo o le atua amen o le ala gatatau foi la lea i tatou o fanau o le atua tatou tumalosi mo lea foi fe'au matagofie wa o le misiona lava lea o tatou alifa o le iesu keriso o lana ulua'i lauga foi lea o le malo o le atua repent for the kingdom of God is in hand ua latalata mai le malo o le atua mafua isi a ona matou talanua atu le malo o le atua leaga o le malo o le atua e iai atoa uma iai ia vaega totonu o lo pena ona galua le tagata nei laulagi ua au mai la le atua lea foi le siʻosiʻomaga i galua le tagata ina o tatou iloa tausi iloa la tatou tausi ia siʻosiʻomaga o le atua foi na te whaamanuia mai le tangata na ia auina mai totono nei funga ele langa ele o moe lea lo ita mai tātou ai mai si lava neva i tau sei fuanga e se lava le tupulanga maunga me fai sau foi le tupulanga mai foi mao la to foi system au le ngao tātou lo mau le vanua tātou te whapupula atu le malo le atua ina ia pena ona la tau whaawa wina pia le fi au matangofi o le malo le atua e feta ngai me ia o le malo le malamalama man malo o pogisa o le foi kami foi malo o pogisa e so ia un kangaka a le foi au nang ia tu au na le atua i so se to vini ma so se fata faita ulanga o le ala to inga ministry o ko inga platform e fa nga tu ai le fa popula ti ma le sala to le manongi o le fa rosa le o fa o tanga ina ia lave ina ona tamata fa benasi se foi misiona foi tanto pokalame CKA to reach out to preach the kingdom of God and to extend the kingdom of God or the vision statements for tanto pokalame or the love light and life or the ola or the malam lama malalofa e tawa fai mai me tonu il tanto pokalame ina ia lamona tangata le malam lama sili le alofa sili ia maleola e sili ato na maua tangata pe a maua le fe'au le malo le atua pe a talia le malo le atua pe ni venga le fiafi au le tusi la pe na ye le tusi le luka lo tau po sfulu ma lua fai po fast food ke lo fa manuia lo loto le mau se taima tu na tu la usone fa foi se la sa o foi fa so ai o te amata tu ilo fa so le luka le tau po suma lo po fast food fa mai feitau ole nei ia nofo sa uni foi o tou awa o le tuasa o tou te le manatu ai e sau wai la tali o tangata amen e tātou te le lora taimi e sau wai la tali o tangata e whatau o Yesu le wifeonga iai wa a sau si tianga o le tātou te le manatu iai ia e whano le ola tātou a wha mai whalwhina ngalo Yesu po le atua foi lo na pele mai oina awina mai lo na pele Yesu Keriso i le nei laulang ina ia awane i whano se tasi ai fa mai le mau pe aka ko fai kau matu i tatou a sang gir sikianga o le ka fau ele se me o laia alo o ma fa mai fa tala ngesu o te alu i le foi le mau talu ta eta pena se me tu te o tu ko ke ngofo e pe o le va ku ngase amatanga lo fa soa inga ia penga o nga felele ia se vai mo lo loto boton fo moto mo lo lawa e whaamanuia ai masa ta pena malawa sauni ta tōlanga ese upu ia le o ta pena mar sauni e kai o le ainga e kasi a ka ngolo fa winga o kiki a e longa ese senga ke isia wa o le sauni o le vanga sauni o afa fika o le kula i mai wa sauni ala fa ke me sausi ki anga wa sauni al ka penga fa kwa e ka penga le o fai mai le upu le fa ka penga lo ainga le wa fa lo mo a ka penga ban mata ia e una wase tala la tu le sumwa ya ofisa ia se taimi ona fai lot for tanto tusi la lo lunga le screen ma tai ona es fumal vali ia fai bo no fai po lima ia la sumwa ofisa
Ia, malo, mana ia le whaso, mana ia fwoi le mea leo o tō mua e tātou tala noanga i le ni fwoi fiafi. Ai, ele i whaias whamtalanga o te whape atu i lātou umalawa o le mai mo mai, mamau mai le tātou por kalame. Ia, e mana o mia lava la o tō fisosoani, mātou te mana o mia la o tō fisosoani, tātou te ngālulu e whatas. Tātou te wawa alua o le ngaluenga le atua, o le ngaluenga tātou te whau whatas. Ai, o la mātou mana o mia o lo tō fisosoani, i ala lea i manatu no tunga, o mea lailo loto, lai te mana o e whailoa mai. E mwhai ona e comments mai tātou live o na mātou whaari atu la ia lea, pe lau ina atu fo ia lo manao ia male mea fuwa tu e lea tua i lo loto. Ia i le nea fiafi, ia o mi whiolau like o inga lea, ia kako video, ia ngā whako mū, mare kama o inga lea, ia lea ko mai ka o po i le whako mū, e sa tāu o le tātou Port Kalame i le malo le tua, ona, i to tono tuspa i ato, e le ngata o loo tala noa i le malo le tua, tala noa i le sa tauro Yesu ke viso, tala noa i a Yesu ke viso, ai tala noa i le malo le tua. O vesi, o le ale malo e tātou te vesi ai ni. O le ale tu ai ngā malo a o leo o tātou i le malo. Leo tātou i le lano lano. Ai o le ale si malo le tātou i tala noa, le malo leo. E whai mei nisi tangata o le malo e le i vaia. O le malo e le vaia o le i o mai. Ai e tā ua te leo na tātou tala noa ma whaasoa ai ina i tātou malama. Po o fea tonu le malo le tātou wai e le skanga kao le ka o le malo ka uli ia e no malama. Ai tā ua la le whaasoa atu fo ia le auso nei. Ia masa mātou tala no atu. Ia atonu e te sila fia. E le ai o le malo le atu. O le malo le mana o mie tā ua. O le malo le tātou e te mine laulangi nei. Ia e le taimi e mutai. E le taimi e ngata ai le laulangi. Ai awane ngalo ia te tātou. O mea lava le malo, o le fina ngalo lava le atua. Ia e ola pa ia. Langa o tutono tus pa ia. Ma tusinga le atua. Ma le upo le atua. Fai mai lava le atua ia mose ma e alu e fai le nu isala e. Ia o to ola pa ia langa e pa ia le atua. O le malo la le tatu te tau sinio ai. O le malo o le tangata pa ia. E a mini no se tangata pa o le atua. But what I mean, o le malo o le atua pa ia. E mana o mia la, ona tātou wola pa ia. Langa e pa ia lo tātou atua. Pa ia foi le malo le tātou te tau sinio ia. Ia, so atu lea malenga ngā whalo. Ia, e o whioma pawao, lea seu. Whaasoi foi le meo sa ku whaasoi ni whiafi. Ia whaktai lawa no, e matango fia i o le teime mau e lawa no e whaasoi le pole tua. Wai, leo tātou tala noa i le malo le tua. Ia, ale angale ele pole atua ya o mai ma awa i mai ma fa ilo mai ia ele ilo lava ele sikel siang o me le an wa io o sia ka wole ma ko ngol fa lo tang ia ala ele no po fel fa lo tang ala ya wa ai o fa ma lo sipea ma le o mai o fina ngalo le tua e to mata wina ai ma fa ma ngaku wo ngale i fina ngalo ma lo to tangata. Yo ia lo ai le me le o ko sing yo ele o te sian e iai le o la fa ba e iai le ma lo le lang amen amen fa tai ia sa mo la tu pele ia la tato wol ka ko kusi o singa matanga na ia e amaka i foi tato wa e lo ngam kanga e foi lo fai e foi lo o kom ia le la ka punga le fa sole ia o ke le si ia o onga mo ka ko ia ka pe o lo ka ko nga ia ko fai ngole ai mi lo fai nge ka usanga e lo ke topa o va ve ka usanga va ve kai ia ole mai maria lo mai tau foi nesi fonga manga tu manga fio tangata ile mai sole ko va ve kai es kai mi o la kiki kupe es kai mi o lo ka o lo ia o le ka ke ngofo ma fang ia ma ka vele o le ona sound uni e ia kai mi ia pa o ka ko ia kai mi o fa pupu ingasu e mengi o ko foi le fa le o maftanga ia pe ko foi mai le atua foi le iso maftanga mai iso ke viso kai mi ma mole va e pe ka fa ka mai i le tu le tino por ka mau ai ngila lan ia ai ke le la se o mo sita penganga ia mo tātou foi pio nei tātou savalinga amen ia o le tusi la mataio mata ko suma valu no fai pua
se fangata mai lima le lau tam fai le lau fai tau ina o le tu aso ua wane ai le so ya Yesu ua whapeane o ai e sili le malo lang Amen. ona vala au atu ai leo Yesu le tamaititi ua whaatu ya te ia i o lato muma ua whape atu e moni o te whai atu ya te o tau a leli ua o tau ma a vea ia e pei o tamaiti tau te le sao lava i le malo i lang o le nei o sefa a maulalo o ia ia tia e pei o le tamaititi nei e sili lea i le malo o le lang ai se talia se tamaititi whape nei ona o lo ingoa o ia ua ia talia amen o le tusi le matai o te tonu o tātou non si le fia tusi le matai o si o se tata o la fonga ia o le tusi o le tusi anga i tata i utaia mwhai no vape ato le mwhai ona tusi me tātou temi nei ona le soifuanga ma le tātou ngalue e kai pēla o le mea tātou soifuanga ngalue ne vai tau soifuanga o le whai tau atu le tusi nei pa le whai pule tasi o ngale lima e wholinga mai e pupu aso whai upe mo ian pa kala wha akua amen o le te leo sao o ngalo sao i le tusinga le mātai e pe wholinga mai e iai le vaenga tau e te tau le tangata ona whaia ai le italia le e ona le na foi le upu o le unga lo whaaso ni FF ngai sa foi le ngai le tusia luka lo mtau po even no fai pe fasu mo le ono o ile e mai se manatu foi le o le aso tatu ngaruenga e te tau ona whai ni tatu sa watu ma lo le atu e pe ona tustusi ele matai o i fa mai le fasilia le so ino o ya Yesu fa mai o ai e sili le malo la Amen. o ai e sili le malo la ono la fa u tale fa pretania le the greatest in the kingdom of heaven of heaven au ka ona ku se fasili vele inga ia fa fa ngo fie mo a ula vai pe a ula ku fie sili ya Yesu fa pe o ai ka 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 o mo malo la abe Yesu wana ka ka o mo malo la ya ka i mo se inga ia fa ngo fie mo mana malama a o se tali e ta pena ia mo la sa valin pa fica ko fasili o so o ai e me Yesu o ai sili malo la e fa utala le tali a Yesu ele kali a sisi lava mea amen a tali lava e fa tusa tamaititi se kai mika ko o kuai ai e yai le mea ma e mo na tanto fai ai tau te le tali a ina le e ona le upumoni le amen e tolu lava va e ngolo sau i le kamai paka la fale o le me mo o le liu o tatu tangata o le me ngolua o le tūlanga e iai lo tātou tangata po loto wha mawalalo. Ma le vaenga longa tonu, o le talia loa. Talia loa Yesu Keriso. Ia tauna wha ata penanga i mea vaenga i tonu. Ai, e o le umi tātou taimi. Ai, whaisa ko mi ke fia wha asoma iei. E whaika ko fitu whai. Au mai matu te avatu. Ina e umaru nei po. Ia umata pulu i tātou i whia au al malo le tu. Amen. Ia, lau suma o fisa. Ia, paftai. E manai o le tusi lea matai o lona mataupu le sumal valu ai o le tusi atoa ia o na o se vaenga o tusi atoa na te moto no tusi a luka o lona mataupu e sumal lima. Ai i le vaenga lava le tātou te taratara noa ai no le tātou te whaasoa i le fesilia le au soo na fesilingi ai Yesu po o ai e sili le malo le tua. Ai peitai o i le atangia mai ai ia le langona o lo tātou o li i whaola aua ne i e manatu whatawaa i se tangata o lau nā ia tilo i le suesuenga fo i malau whaitau atu e le tā ua o le melea aua e te manatu whaamawalunga i lo uso a tangata aua e te manatu mawalalo i lo uso a tangata aua e le taimi e maua iau i no te le iau tupe e te mi e te tamau a inga i le oa le nei lalulangi o na a vea lola ia leo tūlanga ia ma a wala ua e va aimo walalo i le isi o uso a tangata ua e whai mai e o e te mawhaia me uma ai ua e whatuatua na i le tangata sa rua whai mea whatasi tangata sa rua nuti mea whatasi o le nei ua ora whasalen
you have the money and stuff, you know, and you look down for that person. So it's a way. Le whamanatu Yesu whai mai, aua te vai mō ranu. Ona o le manino i o le tala Yesu whai mai. A le whapei o tau o le nei tamaiti. Ia tau te le sawa tu le malo le tu. Ai o te fia taratala loma whaasoa le awhia whine nei. Iu winga o le tamaititi. Pe whape iu winga o le tamaititi. Whape iu winga o le tamaititi. Ai se afo. Ua mafua ai. Wa o fisili le no fisili ngia. Ia le sa idinga fo isa o sa ide i le tusile. Ai sea, na mafua ai, o na tango Yesu, awa ifo le tamaititi. Whaatusa iei le malo le atua, ai sea. O le fisili tele lava na o te fisili ni ai, pe ai sea. O lautali, o nai ati oe lautali. E ia te au foi lautali, o lautali, ma loo ma natu iei, i lau fu isa idingo. I le o langa o le tamaititi, teime whanau mai ei, awa o tātou umalava, tātou tamaititi umalava. Ia, i le tātou tupu wa e leo langa whatamaititi. E ino seno ka ko mawhauwhau. Ele ia tātou le mawhauwhau le o tumu i mea le ango le nei o langa. Ele o ia tātou le mawhauwhau le o le ita lale sa ongole. O le ita wha moe. E te lete te ewa aisi tamaititi, e ita wha moe le. Atonu o leo tupu i nei vai tau o soifuanga o no ese fo i le vai tau o soifuanga leo e. Ai, i le o langa i o tamaititi i le tupu e mamalo na mawhauwhau, e mamalo na loto, e le o ia te ia ni, e le o tele le mea le anga o le nei o langa o ilo na mawhauwhau. O lai mamalo na mawhauwhau, e peila o inano titilo e. Atonu le lopo i na tangwa Yesu, Whaatusa i le malo le atua, langa o le malo le atua, o le malo e mama, o le malo sa o loto, o le malo e le tumu i ni mea le ama, langa whai mentara tus pa i whai mai e le sa o atu i le malo le atua. Se mea le anga, se anga sala i titi. O lono winga, o le malo le atua, o le malo e mama. Ia, a leo whaatusa whaonga Yesu le tamai titi lea. Ia, e whaatusa i le malo le atua. Mo tātou, ona o le vai taimi leo, i tū manga i sala elu i lau tusi upumala whausau, i le mata upu e onu, o nai te mau atu ai, o nganga whaonga, o ngasa whaonga e le au whausau, o lau tusi upu, ia le whai ngā taulanga, e tau mawhai e tu ia Yesu, ngala le mawhai e Yesu ia pe te wea le pu ele ia mai le tupe, e whai fo le taulanga. Nai te mau atu, ele ai o tangata ese te mwhai. Ewe me Yesu, me whai ina ne i tausu wai se si ono tātou. O i lai te mau ai, le loto o le isa rā elu sa iei le vai tau lea, o le loto tangata le awaenga ia le au tisi upumana whauseu. Ele ni loto le lei, o loto matu wā palapala alafa, o loto e lātou te le talia ino. Yesu ke visu. Ai o le manei ai o le whai upuna e lima, whai mai whai upuna e lima, o le whaama le lima whai mai. A tau talia, whamei, so se tasi ana te talia, le tamaititi le nei, ona o lon, o le ngō Yesu. Tele i o le vai tau le nei. Tele i ai no wa ai le telo o le tupulanga talako. Ua whaasoa i le suafo Yesu ke viso. Tele no wa ai ua tāla i le suafo Yesu ke viso. Ai ua alualu fo i luma to tele. O tangata la tau te le talia ina tupulanga. Ai o suafo Yesu ke viso la mama. E te alatu ai whaasoa mai ia ele le Yesu o le tali o le tu o i o le whaon. Ia ai ua le talia ina. O iei langona fo i lele se alaku i o mau meanga e le kauria o meanga ke se a le manino ela i le fitalanga Yesu whai mai. O se na te talia le tamaititi ona o lo uingoa. Mo talia o ia. Amen. Ese le tā ua o le whamtalanga lea Yesu. O i fo i te whango mai ei. Ai le mea lea o le tātou mataala mai e tātou malamalama. O le suafo Yesu, o le suafa i te tau o le tātou talia. O ai lava e sau e tāla i mai e tātou talia le suafo Yesu. Ai awala, ne i tu ua, le tu langa leo le mataala. Langa ua telefo ia o onga sise. Ia ua lātou tāla i fo suafo Yesu ke viso. Amen. Ele na oa onga moni,
o lo la tu tala ina so fo Yesu Keriso o ia fo ia o ngasese wala tu tala ina le so fo Yesu Keriso ona tupu la velo ma fau ia le taimia au anga boni Yesu fast food waso i lunga mo na fa so ina Yesu la tu lo satani tam fai fa so Yesu ele fa peanga ko te satani ia ni upu mai se kusi komi posisi la tu siam na fa ona la mai satani ia le upu le tu ai si la fo ima e fa tau Italia Yesu fa mai Yesu mai ua tu siam a ua tu fo ia le tu ua tu siam o le upu la na Yesu na la fo no winga e ta ua lo tatou matala e ta ua lo tatou i loa le o le Yesu le tatou ti au ona ma tatou tapua ie amen ia ai la fo tu yo le la usone ia o le la vai te le tatou ia tatou te fa so tatano ia i le tatou tau ku le fu ia ia yo wow mene fatai le valoa ia porque le la voluntad pu le ua fa so ye le ua volua o mai le ua manino fo i le tele o va en pe ona fa i lo fo tatou tu si fa ta mene o le ta que su valu o mo le lima ai se o fesili le so e fa ye Yesu poi e sili se lo suma se pe ka ka wo fo e pe se o ka le ka ka popole pe se ame o fesili le o ye Yesu le a sili iso u manatu ye e lo me ire tangata o lo ye lo to fa mo voluma o le me ia te o tangata i fesili ye Yesu e felata i mo Yesu e to tono le ainga o Yesu e fewa i mai wa o le mo tau na malamba mai lo uma me fa Yesu o fesili o ye sili le mai lo le la o le fa pe atu ye Yesu o Yesu e sili le mai lo le la ale o mai le ori fo ringa mai pe o la ko e sili le mai lo le la o ringa mai o le mai e po o la ko e ka ia po o la ko e pe o tu ai nga so i fonga le terminei le fa le tanga ua o tu fesili le tofi ua tu fesili le tulanga ua fai le loto ma fa ma walunga ua noa ma se va ai le i tono nga le tua o tulanga ia se ma fa ia to loto pe to fa ta o tu le tu seri o sungali o o fa pe o por me ta waso so o Yesu o le va ai me na fa Yesu le o fesili Yesu fa Yesu o te yati o to se i afe o lo wa o sira fi Yesu o le va ngala ko mafu ko ka ka ngala ko ilo inga le sili le mano le lang ya o e lo mai mo tangata mo manatu tango fa tembe le ngala le tu tango fa tu lima le ngala le tu pe ko nga so fu ngale tembe ngai tembe siano a alwa le loku pa war me ro fai a waya o me sili le mata a tato e alam ka ko bo le loku o le ka ko kele o le fai fia ale ka ke o e aver fa tai le tu le tato te lo le mafu anga e ala yon tanto o tono le kanisia tono le lotu tato te ma futa fa le nganga ma le tu oi e palasi me ima me le tu fa manu yanga ma fa ma lo mai lan fa aguma i lungo lan fa na do te lo atu le tu ia folinga mai la pe o le a o tali Yesu se tali fa mo fia le wali ia le pe o mai le fa ta o to le o mai le tamai titi le ia mo pe o ave ma fa tu sa ia le tangata e sao le malo le lang wa fa tamai titi pe ka ki fasia no tu lo wa fa fo anga samo pe ta fasia no ka li le vai aso aqua ka ko sa ka li le za o ka lo mai ko ka li pe un mar vai aso fasi o me anga ka li fai e sa wa ai fa pela o fa te ingo ma manel ma misa aso ma ia lo mo nga ka filo e desi bala au po desi bala au ia o lu ala filo ai ma le filo ai mo fa tu sai Yesu le loto la bolia fa ilo il tamatiti le mama le loto e wa fai male sona le wa mai tamatiti le fai male sona mo
fai malesu wa fo I magmana me fai sa o po totalai men so ko nga me fai tamatiti e okay ya me uma men ya fai asasa kama iki ko sa kama kiki ko fa mal pa ko ki ma por kama la mo mar no e man wia me uma fai o le me fai tamatiti sa o ma to ilo fa tu sa Yesu la wali o mai mo e va al kama kiki ale pe o ko kama kiki le si so to sa ai fa tai la no se fa so pu le ai tu la vai no sunga amen ia fa tai ele li sole ia sa o ai le kiki e kiki a punga o ka fai ka o ye le fion pa ele tu pe o ke mi fa so mai le nga le ke mi ta ki fa so ai le foi platform tanto fa mai ese le foi ta o fascini lo so foi office e pie e toi fu tua e foi ma fa esa le so no ile ma fa so foi tanto beno foi ile fascilia a mi ma fu anga foi a siamo fa mai Yesu ta mai titi e fai ma fa onga ia a se fa ta inga le ngato le vai kai mo Yesu le lua fa tausanga tole ale pie le o le present le kai mingi ya kako ia se ko ki se mo ko fa so a se o fa filo ai mai kako ai no pinga ia ta lo fa tu tanto ainga ia so ngale ya Pastor Jack Roberts pa tai ma futa mai la so fa fe ainga mal fa to ya blessing mai se foltina apostolo ya fale ia le so ya Pastor Eric fa tai pasal ma futa mai Pastor Talia lene so puanga ia tina mtuale ya to sivi to le foa fa tai tina le ma futa mai ia o Tyre is Roma ia manisi la o tanto wa ngapina ma futa mai e so wo nga ro le ma o close ia fatalo fatu yo ainga pe apa pe este me la to te malo me ko kala me le wale ko mo se aku no lo pe oi ia ole ala va uti lo fatu ya to ia i sua fo Yesu ke viso ia era sua va usa ma o me ya talo mai por kalami na ma lunga se vi inga le tua ia pa maluia foi le tua la to fa fonga ni fia ia aleluia ele tua vai ser ma ia o que fai me ko e aquilo e titia ma pu ka ko ma o fai ka ni fia ai ole ma ingi ia io el ma ingi ia o ingi tato ole facili le ka ko foi facili e siamo fa mai su che riso ta mai titi e fai ma fa o no se fa tita inga o le lei tu pena ta o to la ina to foi le mato peno o le mo la va ta mai titi e innocent lo na ma fa o le meno lo e piu o lo ma fa e mama o meno to e honestly ka mai kiki e fa maungi e usika e fa longo pena ka mo ku le fio ya va asa saka mai kiki a lai koi foi mai e mamalo ma fofa a ka ko ka makua sole ia koe e kifa mo fofa ko fa mai a fai mo fia iole ole por kalame le mai Yesu ke viso yang ela yang fa o mai li u mo to fa ma o lalo to tangata talia lo ele mai fai mo fia ia ai ala ka ko fa fai kai ole tangata la vai amen langa ele o fa le malo no ma fa amen o lai e vakule o inga a tu mua in me ko information langa e to tele loa e to tite fa wa sa o ka ko vai ke mi mata to sa vali o tanto lo o ma me ka kuspa ia o nga o isi me o filongia maka ai fa lai mangisi me le tauna e tito o nga la ko la o nga monia Yesu ke viso e ala langa fion pa ia o le mafai ona o ese upo le tu aisia fa mo luma te ma fofa amen awana ingalo tato ele va pe o mato taule le o malafu atu maka mato tusi lima tu ele ai o le upo le tua e a o inai tato fa tonu fa poto ina ia amio tonu i tato amen la o ma lo le tato te ulu fale ai o le ma lo e amio tonu o le malo e mama pe ona fa so fo so ya ofisa o le malo e le to iai se lo mata malingi o le malo e tele to la mona i sofia ai o le malo e si o mia i aulo o le malo e te pese i ona vi inga le tele fa longa ya ona le tua ya mani atu
au nangi atu whaasoa e tā lai e whai ao maina ale ki malakakala lo ngamea mai o au ina ia pena ona tutu mai lua nganga ili whiau al malo le tua langa ua kele me o saputu mai nei laulangi langa o leka ke o le laulangi e tumu i whaasosonga ma foi ma mai leia le ali o laulangi o le lefa peta to e sao ka komene fai ele sao e moni e ke la me sao lo me uma sao amen a tatu ngalu lue fatas tatu woi a wala yo mai e Yesu ke lo e o inga e lo tangata e mua o inga amen fako walu le fa susula ti fafo amen awana ngalo le lofa malam maleola aya fa mo ya tau le o inga na ele ma fai ona moni upu ele fai atu mo fa so atu ni fiafi pe o le alfa tino ti fafo e fafo ringa lo tangata amen fa mai Yesu fa pei o tama titile to tele ma fai ona u fale ili malola ole taunu lava leo mea lava nei laula amen ole ulu fale ili malo le tua e leila sisi mea kaku ke ulu fale ai amen e misi lo malo le tua kako o se o e misi lo malo le tua kako me ya sa tala listo ina vatu le fong mai Samoa ia nga kamanga nga saka mal sumu ya le ile afi langa ile esele le afi le ka fire esele hell amen rasa tu se faringa amen pai ka kose mai ile mele vanga tau le mua li yo tanto loto ali yo ringa o sui kama sui le amio sui le attitude sui lo tamata fatanga le li o Yesu Kristo e u fale to ton lo loto se iva pena ona o ine tanto e o mo sui ka ko va ai lo tu lama fa maula lo ine tanto ma nei fa so ya official amen me se foi lo so ya la fio ya fa va mole ole o tamai titi wa fa nga ina le tu a va e tanto ma tu fa ta va ai e o nei ngal ya fele ya fa le nga lo fa le nga lo va ai amen ole ka ke la lo tele me ta fa se e kele me o mai leo per call fa nga le la ka pio ki koi la cosa è se move la capia ki ko yang le se ka ila ku lo ko pisco nga umar me la li la ngi fa tamine amen tato fa malos o la tato ngalo ta no fa oi e si il malolan o tangata e fa mo la lo no loto amen o tangata e to li u lo na tangata amen e wa tala fu ya Nicotem amen e siame ngalu ya Yesu le po amen yo tatu lo tala malama e auni avea mastala wa masani ya fa lo wa avea masani wa masani wa tatu le yango ya a tatu fa tawaina e to no lo loto e o mai lo fana e fa so ya tu wa e nata mititi e fa wa wina lava le fa mata mofi ya ole ai fa so lo ka ko puru ya ya ile pena no uma tu nei pu ya ole la tatu te fa so ele fi au mata mo fiele o peona ta pena ma fola mai ele mta po sumal val fai mo se fanga malima ya fa so visa ya manda ya mele o ele fa so sumal o ya ya o se upo tasi o ta fa ina ya le fa so fo ya ma la fo isa ini mai ni fo vai aso ole o langa wa pole alo i lo le afio pa ya le tu o le alo i lo le tu o le alo fai mai wa Italia le tu aya ele ola i le upo le tu so mai le auso e mai bauli time o te lo ai ala fa mai ya o sfatetino o le alo i lo o le upo le tu o le alo i lo o Yesu ke viso le alo le tu o Yesu ke viso na mali mo o Yesu ke viso o le o le faola o lo fo ila fio na pa ia le tu mai la vai ki nese tau le fa linga mta o lo na foi ko lo o foi ku muli foi le amen aya o le ola ai ile mea la tu sia ma le mea la o te fai tau winga ma le mea la o te tala ia ma le mea la o te fa so ia o te tau tino e mai mauli tai e ta ua tele la ia tato le mea le o le o langa
o le o langa ia ke viso ia po le o langa i le upu le tātou te tala no ai tātou whasoa te leo tātou e tala no le upu leo le alofa mo le whaata ita ingo le whamtalanga le tau o batu le tau wadi vali atu le ata Toa tela tangata, e tala noa le upu leo le alofa, aole e toa i titi lato, e lato te ola ina le upu leo le alofa, o le esenga le nā, o le toa telo tangata lato te i loa le fionga pa ia le atua, lato te i loa le atua, ai lato te le ola ina e tusa o le upu le atua. I ila i tato mta upu le neia fiafi, o loo tau mawhai ia le tustala, e tau mai i tatou ia il tusi le amatai. Le fina ngalo le atua mo oe mau le tangata ua ola ia ke wiso. O lo tau mawhai ia Yesu ke wiso e whaali mai ai tātou. Le matau tia ma le au ngāteli. O le o langa whaamaua lana i lumo o le atua. I tātou o whanau ma whawhini o le atua. O oe mau o le whawhini ma le tali o le atua. E mana o mia i tā ua le mea leo le whaamaua lalo o tā loto. Aua tāte wa ai maua lalo i o tā uso tangata. Aua tātou te manatu wha maua lunga i o tātou manatu ma mea o tātou i loa. Pe ona sau noa ia lea oni. Te lo tātou. Wa iai le mea nā o le koe ngā mawhawhawha ngā le e whiu e whai aku ala. Uma koe kumu an mawhawhawha le kele o mea lae ngake ilo imu. Ai ua le o iai se namnau ta inga fwilele e fia whaalongo. O lau tala leo te whamalo si e fwia ui e mātou youth. Tela no whan mātou youth. Don't be quick to judge, but willing to listen and learn. Ongo le to telo tātou. Sa ua mea punga lofa msingo. Punga lofa ifta winga voile le manga o ai whaari a kulonga ia fo i doala ye. Ai le o i lava se taimi tātou te no foi lalo. Tu leva noi le isi tangata e wha soa ai matata noa. Ia si whaali mai foi le mea na te ilo. A o tātou la le whalongolong. Ia tātou la ngā le tātou whalongolong po whea la sa uai. Bikin mea nga, jai mea lea nga. Awa tam vai foi le e ai aku loa la kalongo menga como fai ale fa sa o venga le ke manga aka o ko o we lo le mea le man mea le but afele mea ta ua a tia ile me le ta ua mo lo langa. Ono le langa ya ke wiso. O le langa te tau na fa pa ye ina langa o le tua tatou te awona o le tua pa ye. O le malo foi le tatou te a tau sinyo ye. O le malo le tua pa ye. E mana o mia lava tātou, leo langa lea, me mo le ola whaapai e ina. Holiness, le mea leo le holiness. E mana o mia tele tātou, le tū langa lea. E le ngata, o le mātou whaasoa ai, e le ngata i le mātou tālai ai, o tō whaasoa ai, mo tō tālai ai, ai mana o mia lo tātou wola ai, e mana o mia lo tātou aoa o inga, ma le mea foi lelo tamu whai whata i ta. Ele se senga man mo tangata ya ya onga li memori insinia o avali. Ele nga kai umanga ya onga nga fa longo fa ya onga e sa gola ia le e alu ama kalong fa kai kai ka ngo kala ka ngi vai. Ali be ala nga e langa ya onga mai e fa pe na fu la le fio mo pa ia le tuo e apa la yo tatu olanga ele nga te ne fa tau tu spa ia e ma watu fa mai tu spa ia e taua lo loto mo wala e taua lo fa mo wala. E taua lo ta lio Yesu ke wiso ona e sa lola ia le piso le fe me kuspa ia ka wolo fa mola ia fa ila o le ngo wika ia o tinu ia o le tulanga ia tangi ai le loto fa mola nga ngo sa wo lo inga wo o me po le tu e tau o lo video tinu ia marielo sunga le wa ia o nga ngai ke le ulo i ma ia awa ia nga fa o mo fiti ngo wika ia o ni va ia so nga ia la o mama ia male tua ona fo o le la fo elo ilo ti nevo le fo ngo ka mo mu o ki nevo mo wika ia ai ola la mo wa ka usa ia ti nevo ia fa manga ma ia le uso manga mai fo ia o le akadi ia o nga sa wika ia ki o ni va yaso o ala na o le tua o le ui ilalo e te maua ile malo le tu o le ui ia ilalo e te maua i malo awa e te mfailo e te pe e ia le se se mo ka fo ngale sa o le fifa amisa me ki o ia sa o ka me tole ke vai o ia e la ko foi mo o ke vai o ia no vai no ke vai ko de aí se me mo wa ai ko la sa ka kale no ia ko lo ko o ila lo voi ke vai e alo vai no va ko le se me ku ke alo va ko sa mo la ko ila lo ia o ina te mo wa ile fina ngalo le tu o fina ngalo le tu la ma me ko le tu
e le tusinga aluka ngai tan no mai fo Yesu fe men if you want to be a leader be a servant ele ai se me ka o se oso me ya oso ngai o ai ya ila lo ile yo me u ya tu ila lo e ila le maua sa mo fe mai o le ala le pule o le tau tu ese le tau o fa fe kai lo ko inga sa mo nga fa ia nga ma fa ia nga kala o le ala le pule o le tau tu ia wale ka ko lo ku ele ai ya ka o lo ka mau o le malo le tu ma le manu o le tu o lo ta au nga le ila au nga le tu ma le lo mo la amen ia os fa so na ia tu la uso e fa so mai le tala mai atu po nga le o ile uso Lo sa mo sa ke fa ka le ko inga vele makai ka ya su mai ko e pala kai follow vai vele ma se lo wa so ko fa kumu lo ko fe mo ko mai ka ko ma fu ka ya ni va le fiaf ya o fiona ka ba men ai se ma na yo li ta ne fa mai e wa wa tu Yesu ya ro to mo lan pa ta ya Yesu olanga ia le au nangi ia na tangata lo ia tangata lo tua tonu lona ainga faleanganga o le tamfaile Yesu ina ia mau se ava no lana fanau le malo le lan o lo sa ili mai foi ma failo mai ia tanto ui la vai se ala mo walan tele pate tainga wa tapena ina Yesu ma mo Yesu amata mai la le tamina soifu mai ai fa ilua mai ai o tatu tangata le mea sa ili ele malo le lang e sa ili atu lalo pe an sa unoa ia lo sumo po ia wa e pe yo ia le fa manatu le ne fiafi mai ele tua mo tatu umala ia tatu tiute fai tatu fai male luto mo le wa to finga tu tono le ngaruenga sa ili ia ilan ia mawalo sa tono le ngaruenga le tua wati ucho tato ngaru ai matofinga tato sa ili ai lalo malo ina ia mau volume le bingino le tu ole ngaluenga malfina ngalo le tu ele falitino fale nganga monio a tato faya ma malfalitino le ngaluenga le tu ia mai mau tato tai iona tele le ole bisi isi me ia ai ele o mau volume se bingino le tu mea tato te whaia. Ai whapetai lea tua ina na upu. O mai e tō matawina ai fina ngaro mo tato loto. Whamaro sia e pēr tato. Ia au tato iei tu tono o lana te au malanga ngā ruenga. O le tū le i le whanau, e se le mana ia. Ia pēr au na ieri si mau nai. Mai am ie loto mama. Ia wala tō te lo atu le malo. Ia. Malatu o i le tamaititi lava lea, o lo i ele atoanga, ma le whaatatianga, le ala ma walalo, ma le mea mama, ma le mea tonu pe ana sauno o sunga yawa. O ina e tā pena i tātou, ina ia tātou wa ai i whaamanuianga. Ia e maisari no fuanga lea o tā pena ma tausini o i ele, ia le au kerisiano wha mai o le ola i whaapavau. Io na tanto o waile le maro le langi waile se ngai tinga ina ai inei ma fai solo isi me ai mo le tu o ia o mai ma ia sa ra io le kanga muri ai sa ka muri ia po le ai foi ai fa tai le tu ila na upu o mai ia tato fai le fina ngalo le tua ma le loto ma walalo wa fa mai ya ko po fa lo fa po e te atu le tua ye fa ma walunga ai fo ai mai no na lo fo tu no ye fa ma walalo fa man wi le tua ia ma fa penana ai aina lo to fina ngalo ia mo tanto loto ilana upu ina ye fa ma lu si e pe tato e ngalo lue ma fina mo puna wo i tawivi ilona fina ngalo ina iere koe mamau ko ngani wa sesi ai fakuai ia o ngale anu role ele le va ai fa manuia mai le tu ele ne fiaf mele ya e monia upu a no vele o
e pe fa mangako me ka ko vai o ke misi le malanga mo to Mr. First Flight vai ke misi o le malanga mo ia ui lo ka ko i popo ia ale pe le highlight ai el tanto fa so ni fe o le fa maula lo ini le o tanto moto wa le fa u tala man ta po small o le ha o atu le Yesu ia loto mo la le ngata o tanto wa fai maso so o Yesu po ampasa malo le tua ia mata mea tu ia tanto le fa maula lo ini o tanto moto e o lava tanto le tono le fa o tanga o kile lo pe fa mai o fia se fu tau sanga o tu tono le ngalvenga le ale ya esi ati o le loto fa mo o ye fu ati o le loto fa mo la ke lo e tango me ale tu fa o ngalo tanga tanga lui amen e fa o ngafo le tu o e lave ina mai li si o so tanga ka ko va ai fo le fai pulo mo lima o lo tanto ye fa si mo tanto fa so ile fai pulo mo lima fa mai ai se talia se tamai titi fa pe nei ona o lo ingoa o ia talia ai se talia tamai titi a tu mer tanto sa valinga i temi nei au se fa tali se ia o le aso sa ko ai kalia le se upu le fiu pa ia le tu don't wait until Sunday amen au ke fa kali se ia o le aso sa ko ai va pero le kalia le upu le la una mai ne ai langa ele lo pengo matatu ko tala no mo fa so ya lukan ta ko suwa lua fa po fast fa mai a saule tali o tangata ya o la tatu te mana tu natu tu ya te ia amen o le winga la lo fa so ni fi ia ya te ta to le u o tatu tangata loto fa mo la lo matalia Yesu ke wiso I so se time amen iso se tem au ke fa kai se iso se kanga ka maua ea ko e kalia le foi le finga lo le topo le Yesu ke viso e fai mari fa o le lo lama ai la mona o wa salamo e to tu le la lo wa fiafi mai val au le tua anga pa ia o tanga sala o tu ina tu lo nganga ia te oi o fai le fenga ngol fo inga le tua o nei mo o mo amen awa te whaatari si e la vea whako e salamo lea awa te whaatari si e o kei mi e puapuanga po kei fwe wai a whaatia I mai o le tino whako e karia lea a le fia tau sanga sa wha so ai le oso o le tua whawhine o le tama o le tina o ai lava ia tatou maola loto maola e pei ona wha o Yesu lunga le maunga I le mtusena mātai mtau koe lima tolu wha lima ngai lea wha o Yesu I ona au so amen o le kapenga inga lo tatou mo le uru fale atu I le malo le tua ia liu o tatou tangata repent that's another way of entering the kingdom of God ia salamo ia sui o tatou mafofau amen langa o lisi ka ko ke manatu tatou tangata wa vese me masani wa olai ma me o le mafai o ma e al ese ia talia swinga ma e tapena fo na swinga amen au ke fefe I swinga e o mai wai o lisi mea wa levanta pena le tua lisi area of mamianga e te alu yai ai ma fuana I musu o e ma fanga lava o le area lea le no fuanga le o e masani yai amen tato mole loto fa mo lalo ai moni loto fa mo lalo I lo loto fa mangalo amen o fa mangalo tangata fa mangalo ai le ngalo al fa mangalo le tua fa mangalo amen o suinga le lei e maua tangata ina ua ofu ataina le toto pa I o Yesu ke viso le pe sei Paulo lo vata pe tal no foi fa malo si poi I cornito o fa wina me uma o tangata fo ia fa auto o tia I me tua iwa fa wina tangata amen o le ala foi le ngani atu po kalame o le so watu CKA o le Christ Kingdom Ambassadors o ampasa malo le tua sosiala ata lo va pena ona fa susulu tuai le fa o le tanga le o tato ye vai tengo fa pupu inaso amen awa te toi fa tamala amen ma awa foi te manatu la oi o tanga te fa tapa le ai e ta ua oi lu mo le tua tupulanga lo awa ni se tia lo tanga te me fa fifia ni la ulangi
la ngo kasi nga mai le o le lilo lang e se ai oi e fa o ngai la ia territory la ngo territory la ke o territory le sakangi a o ia te tātou le pule mana o ia tātou le nganga o tātou talia ina Yesu Keriso tātou matala talo le tu ia mai matala tātou te loai tu mango le lilo lang le li o pongsa e le mafai o nai loa tātou mata whaletino o our naked eyes. We can't see it. Pa tātou talo lea nganga pa i o lea tua. Ke loa ofu tau atua. Amen. Ofu tau atua. Amen. Sa moaila tu pele usum tu whawhine ai mai se lawa. Tu pulanga talavou. Wha mole. E le toi eisi si taimi tu sa e te toi salamoa pe ama vai atu nei ola le malo le tua whamaia ia maua e oile loto whamaolano sui lo ola talia leo Yesu Keriso e whai mari whaola i lo ola amen tupulanga talavou au Yesu e kia ka koi me whawhiwhio ngila ulang o alawa koi ngā apps o lo penga whangai taimini o TikTok number 1 amen o le Facebook si mea wa vifu ai ma whawhika auli o sa poko o mai luma o nga pele o nga ele tato manatu vele e ingi se so nge kelo ele ai masese e ga ko le fa so ku yaki oi amen ai tasi lava le file mu moni malitali moni o me o fa fita uli o tato yai neve to su fo wa na o Yesu Keriso lava le talia Yesu e fai mali fa ola e tonu lo ilo o langa malo sa valinga amen talia Yesu e to e si la time usum tu fafine o lo time nei e lo taeau e lo le si vai aso fo e lo si masi e lo to son fo por ala time nei o la mona lava oi o lo time nei e ave o fo inato lo wola mo Yesu Keriso au e ti to e fatama ia o tato fa so nei tato mau le loto mo la ia fai tato ma fa te inga pe ona yele ta mai titi nei Biwal mafofo e innocent mafofo e teachable e ya o wina because life never stop learning amen e le mafai o motu le o wina o tangata pe fai e ta mau tanto ila fiona pa i o le tua amen yo se fa sona la tua tu le usonei se la fa so mulmuli yo na tua tu le fiona ya fa va mo sana fa so sana uputi mai fo yo na fa mo le tanto se talo malanga fa lo su ofisa ia ese le mana ia foi le mene no ta o le suma le awa ni le time no onda il est tout là va ia totas o le time ia le tu it's every time but the problem is us you know the time of God it's anytime every time but it's us ole meu o ka o yo ka ku o nga fo yo ka ku le ele ki marka kala o ka koe pe yoa o le kaimi o le akua moa o leo ia kia ai ia kia o le pule o ke kakala ai lo kaimi o ke o ngai manga lue mo le ri a fai ala o ke le manga o kakala lo ko le ri e fai nga fo ia la nga lue mai le ri ia kia la fo yo la ke ka fio fia le kula mani se e mana o mi ai e te tala o lo loto te tala lo mafau fa tanga le nganga pa yo le tua ya te oi ina ia fai mo fia yo nga lue atu le tua ala yo na nganga pa ia e musu ia lo loto ina ia ma fai yo na fa nga lo tala go fa nga o e tama matin tala go mo le nga lue nga le tua o tato uma lava e o tato na fai el fatu so le tua o le fina ngalo vo ya le tua ina ia fa ola ina tato o le fina ngalo vo yo le tua awoni o tato ui i se oli awoni tato pa u atu i le leanga ona na fai lava le afi mo satan ma a nelu na muli ya satan ai peta o sau satan i fa se seo ia tato ma fa ia lea ma fu o tato ui le tulanga le ai ol fina ngalo le tu ia e faia le me tom ia e faia me sa ina o mo na faia le tu ata mo eva na tu ia le tu le filifilinga tangata filifilinga sa olotu o le filifilinga ata mo eva na ma fu ai na sala lea o tato mo sala uma ia ana filifili foi la ata mo eva
e awone ne yang sa awone ai le la au e lo le mal le ia pole apu fo ile fa ngoa ye ko kele ia ele se ngo fa pe ma ka ul pispai ba wale ngola ye o la au lo le mal le amen ia se manu ola ta ke le ia se manu ile fa pe ni lo lang ia ai ona o le fa malos o fufuanga ale tua lea nei e tera mai ai luna alo pelo Yesu Kiriso e maliu mo e ma ai awone ngalo ye tatou me le upala wi turn away from your weak way turn away from your sin you know e manga o mia le ka ko alo ese mai yang sala o le ale lo loko fio le sala ngai ke ye ma o ye e manga o mia ka o le fuli kua mai yang sala ai ka dia Yesu e ve mari ma fa o lo yu ka o la na sa ili le malo le tu ma te yo no foi ko toto fe mai yo to mo isa ili le malo le tu ma la na mi to ona fa o popo nya tu le o ye me uma ya tu to e se ta u foi mali manda yo na foi ma fe mai mo isa ili le malo le tu once ke kalia ia Yesu Kiriso malanda fa o tanga sa ili lo le malo le tu le malo la le tu ma to te fa so to ile ni fa o le malo e o le tatu te sa ili uma ye nya awale man wia la e fa tari mai le la ya mo tato ya mo oe ma u le finga me tari o le tu amen amen ya ai o le isi menanga o le ngo manga o ke au ile le fa fini le mena le o le tari o te ke lo e ile kai me ka mo ia lo fa fi au pe ka fo lo fa fi au tu leva no se tama po se tene tala bo e fa so ai le film pa ia le tu not every time because you know it happen I can be uma but sometime ye ya ke minga ka ma fe au leva mo ka ma kin kala bo la unga be fa ma lo si fo a ko mele la unga pa fa ma lo si o ke va ayo de ko ke lo ka ma ku ele interesting ele ke me kula me ka ma kiki e ke mi ele fe me io ke le fiat fu io lo ku le la unga fe au la unga le di la le office ele fia ai ke se manga vo le la unga ngal fe ai le manga la unga miska ka mai kiki vo le la ya le fe me Yesu fe me ye ka dia o la ko uma la ko ki ka dia ya le ka mai kiki le I lo wi I la ko ka dia ya o le fa malo sile na ni fia fio se ko ko fu na mo ta tu fa na o le tu ya o le atali ma la fino le tu ya tatu mo le lo tu mo la o lalo lava mo ai malo tatu mo le lo tu mo la tatu mo le lo tu fa mangalo ia tatu mo fu ia le anga malu ma fa pali pali o le alofa so se tangata ina ia lava fu le onu sai pe onu sai ia ayoku le fa ngai to tele wala ke on sai o wa ia o te onu sai le ngang pa ia mito te lava me on sai pe on sai yo e o la fa malo si onu sai ale ngano pa ia ia o le fa so le nai le ni fiafi manu te le ina fa so mo to le tatu wa fiafi alo fa te le atu sa mo to ia la fo tu la uso no fa mai ai le tatu por kala mil so fa man malo le tatu li fa olo Yesu Kiriso amen fa tai ia le tu le fionga ia va o fa o mai le tatu fiafi ia se o to e vatu asina fa malo le mal fa tai tatu pa anga luma na ona ma futa mai nei tu la le fiafi all our followers families and friends we thank you for continuing joining us in our CKA ministry program vai aso uma lava te tasi fa tai la o to sau wa ana le foi o to le flesia tu male no to komin mai foi ia e fai fu la ni mea uma e fa tai le tu male ngang pa io le tu fai ona o atu le fe on malo le tu wai e ma fai on to va ai mai ai to tele la mona ino ma to leo a le nganga pa io le tu mo fai ona o atu to no lo mo to malo lao io mo fai on tatu wa pati patia le lofa maleanga le io le tu e ale na upu fa wina ni po e ni fanga lo ina fa tai ya pastor Mike fa tai tele lo sunga ia mo tu foi a wanta to wa unanga foi malo foi tite ia fa ngufi o le nganga le tu ia fa manuele tu ai lo unanga foi lo sunga fa fengainga ia tatu maftanga ia tisinga su fa to ia tisinga su fa tai leva le mafuta mai male fa fengainga ia fereti nga su
ia me se foi le tinai atu sivi ioi e on sai pe o matou ia me se foi o kinga pa taile mafuta mai ia to fini a fuilima ia male su ia su male usu ia tia leone na mafuta mai nai me poni ia male ia foi au nanga ia ilunga foi langa ia personal live na personal Facebook eu pinano fa so mai telo mamta upu ia nga foi mutato ia mo fa mai no tato po so fia mai le maule yo ani mo foi posuma lua le fa pe ai le tu singa le mali yo ani mai au nato uma watalia o ia ma fa tua ilona swafa o ia watu ai o le manuia eta ua ila to o fa nau o le tu amen e to tele iloa ai to titi talia e ese le iloa ese foi Italia ia por tanto fa malosina su la fiona fa vama ia mo le fa mai ne ma fa mata fi fo tanto afia ia la nei ran le fo fin tanto fa so ni to e tele vegetale o le ua mata mo vir fa so le fia fi le tu ia pa wala nga ia talo atu le ai mo le tu ma fa na go le tu ia lo mana mi le tu lo tanto nga lu e la ia malanga ben ia fai ma le to ma wala ia mana umia ni kerusiano loto mo walalo ma fai no pina ngalo ma le loto mama ma le loto mo walalo ia peo tuna le tu le ia fiafi le tele au lima e mama si arenga ele fai mo fiele na ngaruema aro ai pole ale pe ngatao le ngaruema e tato ngaru e fatas ia mata mo fie me tato fai ina ia awali fai mo tangata ai fai ia mau ngai le vingo le tu ele o toi mamau ni taimi na tu alo tanto wa lo le o iai o mai to titi sau la tali o tangata ia lai to ia fio mai Yesu ia tira ia wa aku ngisi ia aku ngisi ia nga ola ia isi le banga mai ko ia aku ngisi wa le banga ki nga mai ia tato fai ana nga le tua ma le ngalo le tua fai ma le loto fia fai ma le loto oli fai ma le loto mawalalo ma le loto mama wa o le ia e mana o mia le tua o ala si le fia le tua e ma wa lunga i le se vi ingo tanga ia fa tai la no fa auro ne fia tai le sunga pasta mo le noa o sunga pasta mai mo le no fa auro ne fia ia ma se fo i lo sunga ni o ia lo tai ia le tanto por calami ia mau ai fo sia va no le tangata ia e tasi pe luani upo tautala ia fo ia le bi ngai le tua pa manuia fo le tua le fa fonga mai lunga o pera ta failangi ia le anga le o le tua i lau fa fonga ma lau fa longo ia tato uma lava wata u o fa na o le tua ia le fa manuia nga le tua le fiafi ia anga le fo le tua por calame ma le nei maota ia o fa ngai nga wa lava lo no fina ngalo e tufa tua i mo le ma so se mea lava ia lo na le ia pa muele tua lo sunga ele ia wa ia sa se tai mita to wala ia wi o le tua wala ko ngama fa lo fa tai ia sa mi se talo fa mal tanto por calame tamavi ia la fio fa e wina le manto por calame ni ia ele se por calame mo tangata por calame mo la fio ma to ti tala no ai ma tufa ai i lo lei ma lo mata mo fiele li ia wa tapina ina ma e saunia le tangata wa la ma lo fina ngalo le li pa tai la upu ne fiafi le li ia ya tau ina ai ma fa tonu ina ai ma tai ina ai le manto sa valinga a o manto ia i la fa tanga le li pa manuia fa fonga mai o ainga la tunu o Samoa le li tonu fo le nei man i la au na pa penana tape nei na le nei por calami pa manuia ia o nei le li manto fa fo le vinga i la fio o no le li sa mato sala tama pa ngalo sa mato le li nei a fiafi e ia no wa le me u malava le li ia fa manuia i fo na uma pa to enga por calami le fiafi to ia te oile vinga o Yesu amen amen
lo se fuia. Tangata tau e o Yesu ua e vai sea se mea ua whewhe I le au tau le nā Pina mawha amalo si ai e le tu mau le po Ma ai o la alua e o le whetu o le Ia whaatua pe I le ua lofa mai Ma whai le leile taua nei Ia manu malo ai Wala tamai le file mu E sui ai le tau E sui fo I le pongi sa